Isabelelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Isihlabelelo senkumbuzo ukuzwela inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongano Jehova Manazaretha Lesulungana Ngokuba Bantwana bakhe basezulwini, bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bokuphakama uyazi. Siyabonga uMndwenqange oyintandane zemphefumulo yabazali bethu ukuba siphe inhlanhla ukuba sizoguqa phambi kwakhe phakathi komuzi wakhe awubekile ezweni lasemaqadini wathi ikhala emphefumulo labazali bethu. Siyabonga leyo nhlanhla ukuthi nami nawe namhlanje uphethe tube khona. Amen. Bantwana bakhe basezulwini ngingakabuyiseli kubaba ozosabela ukuba siphiwe kanjani inkonzo. Bengicela ngikhulekela ukhona imiyalo nemithetho ney'miso uNkulunkulu ayimisile kulokhu kuhamba kwasezulwini edinge ukuthi singayeqi. Bese kubakhona ezinye zezinto ezikhubaza imphefumulo yethu nemizimba yethu ngoba sisenyameni ezingamcunuli kodwa uNkulunkulu, ezingazona isilengiso ekufanele nathi sizwelane kuzo. uNkulunkulu ngeke asibeke icala. Nazo ezinye zazo esicela ukuthi sidlulise. Isikakhulu ngasohlangothini lomama bethu sebekhulile nobaba bethu sebekhulile. Khona ezinye izinto ey'dambiswa imikhuhlane edambiswa ukuthi umuntu aphuze amanzi. Uthola ukuthi amanzi fanele abe seduze naye. Ngisho nasekhenani kuyahlaluke kakhulu lokho ngisho kusenkonzweni. Uthole abafana abancane behambisela ogogo amanzi ngoba kusuke sekuqineke kakhulu. Nathi-ke lapho ekhaya emphefumulo siyacela ukuthi obaba laba ababheke amasango okungena eparadisi ukuthi sibazwele omama esikakhulu nobaba sebekhulile ukuthi cha singabavimbi uma bengena namanzi. Amen. Hayi noma singabavimba ngoba omama bavuma. Ngoba ngikhalela bona phela ababukeli bami ukuthi cha uma bengena namanzi singabavimbi. Kodwa phela ungabe usuphatha nawe igramu lamanzi ugcine sekuzokakwa wena. Umuntu akayiphathele nje into encane azokwazi ukuthi anyambise ngawo ulwangu ngoba sekuney'fana la ezivuka nabazali bethu ezisiqinayo. Ugcine sekuthiwa amanzi bese kuyadala. uNkulunkulu angeke asibeke icala. Ngicabanga ukuthi ukuphula umthetho kuyisinengiso soNkulunkulu. Asibazwele sibadedele bangene nawo amanzi. Umuntu ayiphathelane nento encane kodwa laba abaqinekayo hayi ukuthi sonke sitholakale sesingena namanzi. Amen. Ngoba phela ekuzweni akubukeki abantu bephuza amanzi ekubeni siphambi kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu angeke asibeke icala ngoba phela njengoba sisho ukuthi khona izifo ey'funa ukudandiswa ngamanzi. Amen. Kuzoba ilokhu ubaba ahleze kusho ubaba uSendwa kuyimiso zalapha ebandleni ukuthi umuntu uma ezongena phela lapha ebandleni thina siyibandla lasezulwini asihlale ey'qikini noma ey'tulweni. Sihlale ey'nkukhweni zethu noma ey'cepheni zethu. uNkulunkulu wathi asohlala ey'cishini. Ngenxa-ke yokuthuthuka kobuNazaretha abantu bese bebeka amathawula-ke phezu kwey'cephu ukuthi-ke bahlalele.
kodwa phela kuyacela ukuthi abantu bangathatha amathawula abalala ngawo embhedeni bese beze nawo esontweni. Futhi kuyacela ukuthi abantu bangafiki bephethe ithawula lodwa. Omama abanye baze baphathe ngisho amaduku, abanye baze basike ngisho iketi bathi ngolidlala esontweni. Cha, nawe phela hlonipha, phela wazi ukuthi le ndawo ongene kuyona ihlambulukile noNkulunkulu. Ungabe usuza nethawula lodwa, phatha isiqephu sakho-ke naloko ithawula usungalibeka ngaphezulu. Hayi ukuthi bese uphatha ithawula lodwa nje. Ngoba umthetho waleli bandla abantu bahlala ey'nkukhweni zabo. Hhayi yaleli bandla, ibandla lokuNazaretha, ngoba naka-Israyeli babehlaliswa ey'nkukhweni zabo etshanini. Mayibonge Nkosi. Bayacelwa kakhulu abantu ukuthi baqaphele lokho, ukuze phela nemindeni yethu ithi mayisondela izokothana inkonzo ihlale icephile futhi izohlala nayo. Ingabe sokuthatha ithawula ubuye ubelethe ngale ngane uzolidlala nayisontweni. Lokho asikuqaphele bantwana bakhe basezulwini. Amen. Ngiyabonga. Ekhethi Inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Sizocela ukuthi siqale ukuthi inhlayisuthi yonke khona ngaphakathi kwihamente engcwele ithinte phezulu izwe ukuthi ngabe ifasile yini inkinobho, ngoba kuyenzeka ngephutha khohlakale ngigqoke ngikhohle sengize abantu hayi awufasile. Umthetho wala ekhaya ukufasa inkinobho phezulu eshedini. Amen. Sicela-ke ukuthi-ke bonke labo abathunywa abakubo ngalo mzi bazoza ngapha babe bathathu, bazoba bathathu enhlayisuthini, babe bathathu ngapha kuJamengweni kuxuba nentaba yepheza. Lo muntu uzothi ngusibani bani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi bani abese hlala endabeni. Amen. Umshumayeli uma ephethe indaba ethunyiwe uyahlabelela bese kufika umbhobho kuye bese kunqamuka ahlale endabeni. Nomvangeli ngokunjalo, nomfundisi ngokunjalo, nomkhokheli ngokunjalo, nontaba yepheza ngokunjalo. Uma ephethe indaba uyahlabelela bese kuza umbhobho kuye, uma usufikile umbhobho anqamuka ahlale endabeni. Amen. Sizocela kumuntu akhulunywa ngokuthi wena wenzani ekhaya kini, kwaqhamuka inkomo yagudli isibaya yenzani. Cha, kukhuluma ngokuthi abakini batheni. Uma ungayiphethe indaba ukuthi abakini batheni ususukuma hlala phansi. Abantu abazosukuma abazokhuluma ukuthi abakubo batheni noma amakhosi asezulwini atheni ngalo muzi kuze kuzwe oTomasi abasawuphika lo muzi. Amen. Awakhulunywa futhi amangalalelisa abantu into engashiwonga abakini noma uNkulunkulu usukume yoguqa lapha ukhuluma into engashiwonga ukukhuluma iphutha. Kufanele abantu ufuna bezwe into eyiqiniso ngalo muzi okuthiwa kuwona okaNkulunkulu omuntu. Funa abantu bakwazi lokho ngoba abantu abaningi bathi lo muzi akusona okaNkulunkulu omuntu. Amen. Sizocela-ke laba abakwenze njalo boza ngaphambili inkosi yobabusi. Ngibizwa inkosana lapha ngaphandle ngale ithi kufika isabakazi sesisoma Mkhize sitshela lo mfana lo zenze indaba zakhulunywa kodwa akakhuluma ngathi lo mfana akahlambuleki lo mfana ukuthi thina sasigambile kwasimamane saboshela amacala esingawazi. Sicela lo mfana ukuthi ayikhulele le ndaba ukuze sikhulele la sikhona. Amen. Ngiyacela uNkulunkulu ayithethele zonke omakoti abadala basimamane ababoshela amacala ngazo. Amen. Ngiyabonga. Ngiyalukhetha unyazi wezulu. Le nkosana ekhuluma usakheleni okomhlongo eShowe esifundeni sasoyaya enkosini uNtuli. Amen. Ngenyanga edlule eyinsukwini kudlula kancane u23 kufika ubaba ebusuku kimi ubaba kusihambe emhlabeni. Ubaba ngambona edakwe enjengoshingamu, njengoba ubona ushingamu ukunamfuka kanjani, edakwe kakhulu. Impela wephuzu baba ngambona edakwe kakhulu. Okay, ngithiwa ngaphaphama. Waphinda futhi kwathi insukwana, waphinda wabuya futhi ubaba. Ngambona isegula kakhulu ephethe isisu. Yebo, sasimhlupha kakhulu baba isise saphila, kodwa sasibuye siphele nje nqamuke abiyaphila. Kutheke sedlulele lokho isithi inhliziyo cha-ke ake ngimnikelele ubaba nokhokho bakho ukuthi ushembe abehlukanise nezimbiza zotshwala lapha bekhona. Nezifo futhi ezazibaphethe nganikela futhi ngathi ngicela ushembe nezifo ezazibaphethe ayikhiphe baphile lapho bekhona.
Okay, kwedlula ke lapho. These kudlule lapha inhliziyo siyabuza kithi okay ke. Njengoba ke inhliziyo ingakabuzi waphinde wabuya futhi ubaba wesithathu ke manje. Hayi ke ngamona ke manje esephila phew. Engasaphuzile, engasagule sekuwuye nje sephila. Okay. Kwedlula lapho. Okwesini inhliziyo ibuzile yathi okay ke. Njengoba usukunikele ngakhipha 21 rand. 21 rand ngoba phela imali ayikho neto hole yabhedaliya lenali. Inkosi izingikhumbule. Okay, ngakhipha ka 21 rand ke nganikele. Isithi inhliziyo usho ke njengoba usukunikele kanje uma ubuka kini utshwala safanele ukuthi gayiwe na njengoba phela ubaba wakho nokhokho bakho subashwanisile notshwala wanikela. Okay, uma ubuka ke kini usafanele yini utshwala ukuthi gawe na ayikhona manazayetha ngihlulekile ngiyacela umbone sizwini inkosi ibusise enizwile. Ngiyalukhetha unyazi lezulu amen. Bantwana bankosi lo guqe phambi kwenu usiyabonga wakamahlayeni eFlagstaff ngaphansi kwenkosi ubhala amen. Bantwana benkosi bengifikile lapha izolo ngilethe ngizonikela ngosimende ama bags awu20 nokumaya kwabo abantu basekhaya komama kwamahlayeni amen. Sekuthi ekulaleni kwami izolo ngibuka ingathi ngiqhuba inkomo ngisuka ekhaya komama lezi inkomo inkomo ezibovu kuthi endleleni yami ekuhambeni bese kuqhamuka inkomo enolaka emnyama ithi lenkomo iyakhuluma ithi suyabathatha ubasa estage sikaNkuluNkulu na bese ngiyabaleka ngigcine ngitheme ngibuka indle engibaleke kuyona ngangena kuyona ile yasekhaya lemphefumulo. Ngiyacela ukucaciseleka uNkulunkulu ayenze lenkomo lemnyama enolaka ukuthi ikhuluma ukuthi kungani ingilwisa mina bengizama ukuthi abantu la ngikhulele khona la ngikhuliswe khona bayikhaya akuhlawulwanga ngikhulele ekhaya koma namanje yonke into engiyenzayo ngiyenza ngesandla sasekhaya koma. Ngiyacela ke uNkulunkulu angikhanyisela asho ukuthi kwenze njani. Inkosi busena ukuzwila amen. Ngiyetha ushebe nyazi lezulu amen. Umfana kaMdadane eintabeni zaseMbumbulu ngaphansi kwesizwe sakaMakhaya ngomhla ka26 November ngonyaka ophelile ngilapha ekhaya lemphefumulo mayiqala inkonzo asukuma ubamajiya aphume ngaphandle sihle lapha ngaphandle nezinsizwa lapha angiligqokile ibhuluku elimnyama iqhubeka inkonzo emesiyabuya ubamajiya eze lapha ngakuthina lapha ngaphandle simaningi sinsizwa mhlawumbe sasidonsela la ko40 insizwa ningayivumeli le ndaba ukuhlala lapha ngaphandle niyilwele impela le ndaba ukuhlala lapha ngaphandle meqhamuka ubamajiya kuthina ubuza ngabantu lapha insizweni uhlaleleni la hayi zichaze insizwa eyiseduze nami imisithi hayi baba njengoba ngihlela ngaphandle ingoba ishirt elimhlophe angiligqokile ngibuye late emsebenzini izolo kangabe ngisakwazi ukuthi ngiayine ishirt elimhlophe ayithethise nje kancane babamajiya emesethi ayingene ngaphakathi ethempelini ngesikhathi esesondela kimi mase kuvele eqonda namehlo ami nawakhe ngesikhathi iqonda namehlo wayenesimali kancane ebusweni bakhe kuthe mase eqonda namehlo base bujika ubuso bakhe ngesikhathi bujika ubuso bakhe ngishawuva lo mase ngibheke phansi ngithi ngenhliziyo awuzakhala athi ya uhlalelene la ngaphandle ngophela niwale ekhaya uyawazi umthetho wena ngithi mina baba angiligqokeli ibhuluku elimnyama njengoba ngaligqokile nje ibhuluku elimnyama ingoba ngisebenza anginayo imali yokuthi ngilithenge aqhubeka athethe athi ngoba seniyenzile nje izinto ushembe athi azenziwe la ekhaya lemphefumulo emndenini yenu zaqala izinto zenzeka basebenza abantu ekhaya awutsheli ngandla abasebenzayo bakuthengela ibhuluku elimnyama ngithi baba kunzima ukucela ekhaya engazi ukuthi kungangcono makuswa kubona ukuthi bakuthengele into osuke ifisa ngoba njoba ngila ekhaya lemphefumulo bayazi ngisekhaya lemphefumulo ngihlezi futhi ngibachazela ukuthi uma ngisekhaya lemphefumulo ngihlala ngaphandle kwesempela ngoba ibhuluku elimnyama anginalo athi kulungileke uyabona ke wena uzohlala ngaphandle kwesempela uyabona leli thonga likwembethe
nelibonisa ubuNazaretha nelikuthumele ekhaya emphefumulo uzohlala nalo la ngaphandle kwesempele bangayitholi inkonzo boze bakunikeza umsebenzi inkosi ikubusise wayengena ngaphakathi ngathi amen baba ngazizwa ngikhulekile ngathi mangibuyela ekhaya impela ngangijabulile kuthe ngakusasa ngesonto njengoba kwakuyisabathi ekseni nje ngifonelwe insizwa engangidlala nayo ibhola ngisadlala Golden Arrows kwinkulu Golden Arrows ithi we insizwa uyaphila ngithi yebo ngiyaphila lalela ngihlanganisa igame yomngane njengoba sasidlala ndawonye ngicela uze sizodlala hayi ngihambe nami ngiyodlala sidlale isiqede mase siqedile ke sezihlalele insizwa sihlalele siyayixoxela isithi enye ngazi nganqena ukuya emsebenzini kusasa mase ngisho nje sakudlala ngithi mina hayi ngisendele location ngizokuyela emsebenzini wakho imino zokusebenzela wena uphumule ngoba ukhathele itha unayo noni license ngithi mina nginayo license ucode 14 iPDP Hezichem konke ku ready athi how yonke lento efuneka emsebenzini unawo and kune truck ehlele edinga udriver lalela lethi number yakho ngizoyinikeza usupervisor uzokufonela ngajabula kakhulu sajabula zonke insizwa kwahamba isikhathi kwakumhla 20 kwasengumhla ka27 November kuthe ngomhla ka6 November kwaku 3:30 ntambama yafona insizwa usibonakala nosibanibani yebo yimi lalela uyakwazi River Horse ngithi mina ngiyakwazi River Horse athi ka Afros ngithi yebo angikwazi ka Afros kodwa sengijaha ukuthi nje akhulume lenkulumo ayikhuluma yaqeda lalela kunesithetho ozofika uyibhale lapho ufike kusasa ngo8 kunesithetho ozofika uyibhale meke wayibhala lo test iyona ke ezocacisa ngokuthi uyawuthola umsebenzi noma cha meke wayifaila ngeke uzuyibhala mayiqedile itest sizobe sesikufaka ke tracking sikucheck nakhona ukuthi uyakwazi ukudrive truck ngajabula kakhulu ngathi ushembu unyazi lezulu uNkulunkulu impela ngavuka ngakusasa ngo4 ngakhuleka angibange ngisalala ngabe sengilunga ngaphuthuma khona lapha ngafika ngo6 maNazaretha kuthiwa ngifike ngo8 uyabona masuhlala ekhaya isikhathi eside ungasasebenzi lathi malifele ithuba ngathi angifuni ukuze ngibanjwe traffic ngathi mangifika kwatha uzobhala ngathi yebo kwatha okay linda la ikhona indiya lizofika lizokubhalisa ibuthi inkulumo yakho ungasakazeki yebo hayi mase sifika ke yafika lo zongibhalisa itest sangena ngaphakathi mase singena ngaphakathi nje ngiyathandaza ngithi shembe nyazilezulu ngicela kube wena shembe ozobhala le test ngithi ngiyibhala mina usuqedile ngawo nyazilezulu awusangena ngathi mase ngiyibhala ngangishibulekela ngabona unyazi impela ilona elibhalile le test ngaqeda ngayiphasa itest ngaphonsa tracking ngayishaya tracking ngaqeda ngayo awu ngasebenza ngiyaqinisekisa ngithi ushembe maNazaretha unyazi leNkulunkulu uNkulunkulu impela emhlabeni nasezulwini unyazi leNkulunkulu maNazaretha inkosi ibusisa amazwayo ngekhethi inkosi enkulu maNazaretha unyazi lezulu mina ngumvangeli umlaba ngizalwe eMnambithi kwathi ngokwenza inkosi yathi angithuthe eMnambithi sengila eMaritzburg manje ngingwakamlaba bangwele size lapha sisize sakamlaba size ngecala lezo umlaba umzali wesizwe kulomntwana lapha wentombazane obe nesibonakaliso esinqala wathi mntanami tshela abantu laba bana oyihlo nomkhulu bakho batshela ukuthi ngiboshiwe kumele ukuba ngikhululwe ukuze nonke inzalo leyami njengoba nihlupheka njena niswele nakonke lokhu nje ingoba ngiboshiwe ngicela ukuthi ningiyele ekhaya lomphefumulo niyongihlawulela ngikhululeke silapha ke thina bakamlaba sushayela umkhosi izwe lonke kwathi laba bezwile nabaphumelele ngithi bakhona ukuthi angakaboni nje ababoni nje abanye kodwa ke hayi ngencingo sihlangene impela sikhona lapha nje siphethe ke impahla zokukhulula lo mlaba owaxabana nomqalo wendlela siphethe konke impahla eziphilayo nokudla khona kodwa uma kufika ithuba bese sikuse la kufanele khona sitshele ukuthi mina kwenziwe njani ukuze akhuleke lo mlaba oboshiweyo
ngeke ngulande konke kakhulu kodwa ke uboshiwe lo mlaba ngoba ngathi qaphu lo mlaba waxabana nomqalo wendlela uxabana kwakhe nomqalo wendlela waze wenza ngoba wayenyanga ekwazi nokwenza imithi waze wamphosa ngezulu awu alamshaya uNkulunkulu izulu labuyela kuyena lamkhonkobalisa manje amacala ke maningi nje ngeke ngiwabale onke ngokukhuluma komntwana lona othi bayikhuluma akhuluma njengendoda athi yimini usibani ngeke nikhululeke uma ningakwenzanga lokhu hambani niye ekhaya lomphefumulo hlawulela amacala ukuze ngikhululeke nani nizokhululeka silapha ke ngako lokho nje bangcwele ngelande kakhulu inkosi buseni kuzwile. Ngiyanibingelela Nkosi Onyaza. Mina ngubongiwe wakamnqayi eMandeni. Ngilapha indaba kaMkhulu ongithumile kuleli khaya lomphefumulo. Bengingakwazi kuleli khaya lomphefumulo umkhulu othe angize kuleli khaya lomphefumulo ngizokhulula ugogo ozala umama ngoba uboshiwe emndenini wakwaManqele lapho ayegane khona. Ngimbuza umkhulu ukuthi yena mkhulu mina ngikwazi ekhaya lomphefumulo mina ngaze ethempelini ngiyonikela khona ethempelini. Ethi mkhulu cha hamba ekhaya lomphefumulo. Ngithi mkhulu angikwazi ekhaya lomphefumulo ethi uzokufuna uzukuthola. Mkhulu mase ngifikile ke khona ngenze njani wathi uzophatha ukumaya uphathe ama-chips uphathe uswidi ufike bazokutshela ukuthi uzokwenza njani. Ngikhathazeke ke emphefumulweni ngithi mkhulu nginenkinga mina ngisenkingeni kuboshwe ingane. Ethi ingane nje obiboshiwe nje iboshwele icala lakho esho mina ngoba wena ufuna ukulalela. Ngithi mkhulu angifuni ukulalela ngani na? Ethi ugogo wakho ozaluma wakho uyafika kuwe uyakhuluma wena uthi awumuzwe njengamanje ke hambe uyomtshela ugogo wakho ukuthi usuzwile ukuthi uzohamba uyomthethele icala ekhaya lomphefumulo. Ngithi mkhulu ugogo mina ngimazi uzalumama. Ethi ugogo ozaluma wakho wona emndenini wakwaManqele lokhu wahamba emhlabeni uboshiwe njengoba kuboshwe ingane yakho nje befene ngabe kuboshwe wena ungene ejele wasephendukele enganeni yakho kenze ethi usheshe ubone ukuthi ena kumele ukuthi uphuthume ekhaya lomphefumulo uyomkhulula. Ngathi mkhulu ngiyabonga sengizwile ngoba bengingazi ukuthi inkinga ikuphi njengoba ingane iboshiwe nje. Ngiyabonga. Ngiyayikhetha inkosi yaseKuphameni lo guqile uThembeka wakajama eBhulwa enkwezela inkosi yakaMemela. Mina ngumshana kaMemela. Ngibe nesibonakaliso ngizoqala ngokucela ukuxolisa ngokuthi ngigqoke lo umNazaretha bengingakawuthengi lo okuwona odingekayo. Ngibe nesibonakaliso engazuthi siqeda ukusebenza masiqeda ukusebenza bese kube ngathi siyongena lapha kuleli sango leli elingenela ngasekhaya lomphefumulo endlini le yangasekhaya lomphefumulo engazuthi inkosi uNyazi phakathi ekhaya lomphefumulo iyanikeza ngangokusebenza kwakho imukelisa izibusiso ngangokusebenza kwakho engathi ngimile nami ngilindile ukuthi ngizoyongena engazuthi khona uthi hawu wazi wanenhlanhla nansi imoto yakho igcwele eyikushuthi uyasebenza. Ngiye mase ngifikile esangweni sekufanele ngingene bese kuthiwa mama ngeke uzungene. Engazuthi ngithi mina hawu yini ndaba ngangeni kuthiwa bangena abangaqokile. Kungena abaqokile kuphela ngithi mina hayi ngigqokile nje kuthiwa hlehla mama ugqokile. Ngihlehle ngithi ngifuna ukolanda isibhikli ngithi mhlawumbe umNazaretha usungcolile ngithi ngiyolanda isibhikli ngithi ngiyasifika isibhikli naso sigcwele udaka. Ngase ngiyalunguza phakathi mangilunguza phakathi wonke umuntu ophakathi ongenile umhlophe ugqoke ukaliki. Ngase ngiyabona ukuthi yilo mNazaretha engugqokile okuwona ongivalelile ukuthi ngingangeni ngaphakathi. Ngase ngiba nesibonakaliso la engibone khona inkosi uNyazi ihleli lapha phambi kwekhaya lomphefumulo engathi kuthiwa ngiphuthume ngiyokhipha omama bangene phansi kwebridge. Engathi ngiyaphuthuma ngiyalapha lapha la kusetshenzwa khona ezansi emhosheni
ngiyaphuthuma ngiyokhipha omama mangingena phansi kwe-bridge angazo ngiyababona omama bayaqhubeka bale phambili ngiyashesha mangisanda ngingena ngibona ubaba obelapho bese ngithi mina hayi sho nje kuthiwa ngiphuthume omama baphazamisa umnikazi shuthi yena lo baba ngidlule ngiqhubeke ngile ngihamba ngibaqhweba omama sengihambe ematsheni ke manje amatshe ayanyuka kuyanyukela ngihlangane nomunye ubaba ngiphinde nginyuke ngize ngibe sengiphathi nentaba mangiphathi nentaba ngiphinde ngibone omunye ubaba mase ngithi sengizofika phezulu entabeni kunamatshe ngihambe ematsheni ngubona umhlabathi lamatshe ayashibilika ngithi mase ngizofika phezulu engathi ngibona inkosi umqalo wendlela uyaphebeza ngesandla ukhombisa ukuthi uyasixosha kushuthi ngenza kancane njengoba ngikhipha labo mama ngenza kancane uyasixosha uyasiphebeza abona ukuthi senza kancane amese engathi ugibela ihashi ke manje useyagijima usehamba yasixosha siyabaleka ke nami sengiyabaleka nalabo ababalekayo mase ngiqeda ukubona umqalo wendlela ngibone ilanga iziqu zozintathu bezilapha ngaphansi kwebridge ngokulandelana kwazo ngithi mina kushuthi labantu bebesebenzisana bayasebenzisana lo phezulu unikeleze lo sezantsi ngiyabaleka ngigijima ematsheni mangigijima ematsheni mase ngibaleka sengiyabona ukuthi akuwona amatshe khona amatshe amakhulu namancane mangithi ngiyabheka kuwona amatshe yingane zonke abantu nje nengane amatshe amakhulu amancane kuyintaba shuthi ubaba umqalo wendlela uphezulu unikezela osezantsi abantu laba abangcolile abagcwele udaka ngithi mase sengiphuma la mase ngihamba lemohosheni la esijwayele ukusebenza khona akukho umuntu uma sengithi ngiphuma ngaphakathi emohosheni sengizonyukela la phezulu ngibona omunye usisi oyinkosazana yentetheleni ngijwayele ukumbona la ekhaya ehleli phansi enza isibopho athi hawu nawe makoti ngoba ujwayele ukukhuza abantu abangena lapha yana ungene kanjani angathi angisakwazi ukukhuluma ngendlela bese ngigijinge ngayo benginamajaqamba bese nginyuke ngibona inkosi uThingo la kulendlela le eyalapha la kuphekwa khona ngenhla kwakhona ke kuhlela inkosi uThingo lapho engazi ngithi mina hawu inkosi uThingo izongixolela izokwazi ukuthi mina bengingayili ukosebenza lapha bengokhipha abantu ngoba iyangazi ukuthi bengeke ngiyenze into ekuthiwa yenziwa yakwazi ukuthi ingibuyise mina sengisonile engazi ukuthi ngiyagijima ngithi ngiyakuyona inkosi uThingo ibe siyangiphebeza naye ithi singiphebeza ngathi ngibona omama la sijwayele ukuthi kwenziwe khona umgidi mangabe ku14 bayahlabelela ihlabelele lesisithi Nkosi sikelela ubaba bayahlabelela kumnandi engathi uthi ngifike ngime ngakubona engathi uthi akusahlabeleleki kumina ngithandaze ngenhliziyo ngithi shembe kungabe kwenzakalana amakhosi mangabe sedine kangaka engathi inkosi unyazi lezulu luphambi kwekhaya lomphefumulo bese luthi ibheka ngemuva mangiqalaza ngemuva ngibona omama begqoka ama-tight mase ngithi mina ngiyagijima ngiyotshena umkhokheli ukuthi hawu umkhokheli naba omama bagqoka ama-tight bese athi engathi uyangivimba ithi hayi ungabisamtshena umkhokheli omama sebehlulile uyabona ngoba sekudinwe ubaba esho ubaba inkosi uThingo uyabona ngoba sekudinwe inkosi ubaba kushuthi sebemdine ngampela ngoba omama balalele inkosi ibusise nikuzwini Ngiyabingelela abazalwane ngaphansi konyazi wezulu. Igama lami nginguyenziwe ngwakaNkwanyana ngisuka kaHlabisa esigodini saseNhlwathi ngaphansi kwenkosi uMdletshe. Ngilapha nje ngithunywe ngumama uthi usacela ngize ekhaya lomphefumulo ngizomcebela inhlupheko esekhaya elokhu yasengama ngo2022. Lenhlupheko iqala ekuthenini umfowethu omdala wayefunda ongoye wathi efundela ubuthisha sekusondele izinsuku zakhe zokuthi ayogqoka iziqu zakhe kwaqhubeka amalanga sisathi senza amalungiselelo waficakala endlini eshile washona yaqhubeka kanjalo lenhlupheko kwathi ngo2022 yaqala manje sahlushwa zilwane ekhaya lezi ilwane zitshontsha ukudla zitshontshe imali yonke into make wabeka isinkwa phezu kwetafula uyozifica isinkwa sesingekho umuzi uphelile
imfuyo esibayeni inkomo zithi ziyamitha kuphunze kwanathi nabafowethu uma kukhona lapha bedale khona amacala izingane ziyaphuphuma kuyimanje umama ubethu uzoyizela yena mathupha lapha kepha kuthe evikini lungiselela ukuza lapha kwangena ucingo lusuke eGoli kwathiwa ubaba akaphathekile kahle kangangokuthi umqondo wakhe usuze waphazamiseka nangempela umfowethu osebenza ePitoli wacela emsebenzini ukuba akayomthatha endlini ngoba nisho imoto yakhe ibisiganga abantu nangempela mayemfica umfica usesimene esibi ubaba umqondo uphazamisekile okuyimanje ngimshiye ekhaya ngimshiya naye umama asingazi nokuthi ngithini bazalwane ekhaya izilwane zenza yonke into umfowethu washona wokuqala yebo bakhona abazanga ukuthi uze la ekhaya ePitoli bayazi kepha lo osuke ePitoli nguyena okwaziyo ukuthi ashayele imoto makunesimo esiphuthumayo lo omunye usetohweni uyasebenza yimina okhona ekhaya nomama ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngoba ayikho into engingayazi eyenzeke ekhaya angize mina yebo kangangokuthi lento lena ekhaya kuthe sekusuke emndenini kwathiwa ekamama kwathiwa nguye osokulekayo leti lethe isichitho akukho okulungayo ekhaya sesize saphuma ekhaya sayokwakha umkhukhu eceleni ngenxa yokuthi akusahlaleki ekhaya wathi mama awuchazela lapho ndodakazi uthini mama kuthiwa izilwane ngezakhe umama wakho kuzalayo yebo umama ongizalayo yebo ngithumile Ngosibusise amen ya ilokho nje ngizocela nokuthi ikhaya leli esizama ukulakha lakheke kuqhubeke kuhlaleke ungiphathisile nokumaya wathi angizomnikelela ngiyabonga uxolo wedadewethu umama wakho ukuthumile yebo ngumama ongithumile yena ukuthumelwane yebo basho njalo bathi nguye kusho bani kusho abanakwabo umnakwabo ogane naye kanye nomfabo kababa yebo kangangokuthi kwathi makuthiwa akuhlanganiswe umndeni kuzokhulunywa bambamba ngamawashingi phansi kwehlahla ngoba lezi zilwane lezi beyihlupha mina kakhulu zangidabulela zonke impahla zami zokugqoka isitifiketi samatibetsheni ipasi amakhadi asebhenki ingoba uthe kuzothiwa uma eza lapha usemshiye esegulu ubaba ngathi kusho umndeni amen Ngiyakhetha unyazi lwezulu lokhulumayo usiphindile oqhamuka kwamhlaba uyalingana ngiyilonge la kwaMthembu ngithunyiwe la ekhaya lomphefumulo sifike la ekhaya lomphefumulo last year ngoSeptember seza nomama nabafowethu kuthe makudlula isikhathi kwase kufika ukhokho khulu wakwaVilane wathi igama lakhe uNyosi uthi yena wayibulala abantu enenyosi enenyoka wayekwazi ukuthi ethumele inyosi zihambe zomthathela into ayifunayo kuthe makudlula lapho ngaba nesinye isibonakaliso kungathi sendaweni engathi imarket ngathi kuyothengwa ngase ngibona umkhulu owayigcwele impethu umzimba wonke sukela ekhanda uma ngithi ngiyambheka wavele wangilandela uma ngithi ngiyabalenga ngazofika la ekhaya lomphefumulo uma ngifika ekhaya lomphefumulo ngithi ngiyongena etendeni uma ngifike lapha etendeni kunabanye abantu bayathotsha lapha abagulayo abanye bagcotsha uvaselina kunanendisho uma ngithi ngiyabuka kwakukhona ugogo okhona njengamanje ogana umkhulu okumfobo kagogo
ugogo ozala umama. Uma ngithi ngiyabuka qhamuka umshumayeli uSimamane, wathi umshumayeli uSimamane uyambona lo muntu ombalekelayo amacala akhe lezi impethu lezi ezikhiqikayo emzimbeni zikhiqiza ukuthi wayibulala abantu unezona eziningi. Okunye uma ula ikhala lomphefumulo, uma uzothandaza umthandazo wango-12 la kade ulele khona ukhiphe ingubo ushiye icansi, ngoba kukhona abanye abavinjelwayo abangakwazi ukungena la ngaphakathi ematsheni amhlophe basala baguqe la osuke wena kade ulele khona. Ungayishiyi ingubo uboyisusa. Kutheke ensukwini sasesihleli ukuthi nomama kungcono sizokhipha imali epilot ukuze ushemba silandele lonke ulibe lomndeni esihamba nayo. Ngithe ngilele ebusuku kwaba ngathi ngiphelezela umuntu oyofuna usizo kumuntu osizayo. Masithi siyafika ngathola umuntu wesifazane nomuntu wesilisa. Uma ngithi ngiphelezela umuntu wathi kimi wena uyazi nje ukuthi thina sesisekhala lomphefumulo la ikhasi sasiza umuntu asisabusebenzisa ubungoma. Lo ombonayo lo wesilisa unenkani akafuni ukuyilahla lezi zinto mina sengiyilahlile. Wasengena ngaphakathi endumbeni mayiphuma waphuma neshoba nalezi zinto lezi eziphathwa laba bayizangoma. Waphuma sekukhona ifoto linamakhosi wonke. Wathi wayibona lezi zinto zonke ngiyahamba nazo. Nawe uyazi ukuthi thina sisekhaya emphefumulo lezi zinto ngiyayithatha ngiyisa kushembe. Kuthe makusuka lapho ke namhlanje ngoba sifika izosa fesalala before isiguqo sango-12 ngizibone ngigeza endishini ngifake isinemfu emlonyeni. Lokho kwase kungiphatha kabi ukuthi kwenzeka kanjani ngisesontweni seza esiguqweni sango-12. Sithe masibuyele emuva ngifike bengingalele. Uma ngithi ngiyabuka ngizibona ngathi ngiyangena egethini. Uma ngiqhamuka lapha egethini ngiqhamuka ngilandela ogogo ababili. Omunye unebala elikhanyayo omunye uyidaki. Uthi lo idaki kimi mzukulu siyangena nisinemfu la ekhaya. Ngithi mina gogo isinemfu asingeni bazokuchazela egethini. Athi cha ngibuza wena ngoba mithina sihamba nawe mzukulu sisuka kude sikhathele. Uma ngithi ngiyababuka babelethe amashidi lamashidi lawo anemthwalo. Lo munye ubenobuhlalu bobungoma babese bathatha isikero kegethini amakhosana asegethini base bayamnquma lobuhlalu base bayabuthatha babulahla ngale nalo kade ephethe isinemfu babese basithatha ke lesinemfu. Ngiyacela ke ukuthi uNkulunkulu asheme njengoba sizoletha imali epilot asikhumbula imindeni esihamba nayo yonke nabanye abasele ngemuva balande bonke abafaka ekhaya lomphefumulo. Okunye ngizocela ekhaya la sihlala khona sinenkinga ukuthi umama uyathakatha wasizala thina umama wasizala akalotsholiwe saba kwambuyisa siba u5. Ugogo ozala ubaba wasemthosa igama lokuthi umama uyathakatha waze wahlawuliswa wakhishwa inkomo kwathiwa ayihambi yogeza igama lokuthi umama kuthiwa uyathakatha. Kwenziwa lokho ngangisasemncane ngibonanga kahle kodwa kumanje igama liyaqhubeka kumama emndenini la sihlala khona ngoba siyilongo lakamthembu sihlala komalume kuthiwa namanje umama uyathakatha. So ngizocela ukuthi ushembe alaphe lo muntu ohleli phezulu komama kumama ukuthi uyena wayiphethe ikhwama ezimbi ezobuthakazi nezobuloyi. Ngicela ukuthi ushembe amlahlise zona ebese umama uyamgeza amsulelelo gama ngoba namanje liyaqhubeka. Ngiyabonga Nkosi ibuseni kuzwile. Ngibingelele ngaphakathi ngaphansi kwenkosi unyazi. Ngingumama uphindile wakwakubheka esikhothe wembesi ngaphansi kwenkosi uLangalibalele. Ngize lapha ngithunywa umyeni wami ongasekho ucela ukuthi ngizomcelela intethelelo. Wayekade isangoma elapha ma ephatha ke nemithi engalungile wathi ucela ngimceleni intethelelo. Amen. Ngekhethi Nkosi Sihlalo Nazareth umntwana oguqile uNonhlanhla kaShezo qhamuke ePinetown. Nazareth kuthe ngihlele ekhaya ngaba nesibonakaliso ebusuku kube ngathi ngene emgedeni ephansi kwemphophoma. Athi bengena phakathi ngifica amadoda ahleli
okunye akuveli kahle ukuthi izini mase ngiyabuza mina ngithi ningoba bathi bangamakhosi akamaphumulo ngithi mina pho ngifuna nihleleleni la emgedeni mase bayathola bengangiphenduli mase kuqhamuka isilwane size kumina mase ngiyaphaphama ngesonto edlulele lesiphuma kulona kwathi kuthandazelwa la ngase ngiyeza nami ngazothandazela ngisathandazela ngase ngiyagula mase sengigula wasubamduke ebuza ukuthi ubani wena mase kwakhuluma umuntu esifazana athi nguNkulunkulu wakamaphumulo usethi wathi ufunani ingane wathi ngifuna ukuhamba nale ngane sehlala naye emgedeni empophomeni wathi ngobani athi awufuni ukunikelela kuShem athi ayanginalutho athi awufuni ukunikelela kuShem afuni nikohlala ezulwini kaShem mase mina ngilazi izulu likaShem bike club mase wathi bangiduka ngibothandaza ngithi ngicela uShem ukuthi abagabisele ngezulu uthi kimi uyisizukulwane sika20 Thengo lesibili ngathi ngiyavuka umzimba ubuhlungu akuvuke kusukuma ngiyazi sengisha izandla ngase ngikhala ngitheme ngikhala seyafika futhi wathi sanamzukulu imini ukhokho wakho uNdlunkulu wakamaphumulo uthi ufikile kimi uShembe wasengigabisela ngezulu lakho utshela uma wakho mhla eyogeza abantu emkhayeni emphefumulo ngeimbuzi ukuthi nameze ngibale kulabo bantu inkosi ibusise nikuzile amen yongena eminye inkosi ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazo lwezulu bantwana bahle basezulwini siyambonga umvelinqange unyazo lwezulu uba asakhele inkundla yokuzocelela abazali bethu intethelelo ngokona kwabo usukela emandulo amen ngiyamcela nami uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazo lwezulu athule umkhuhlana ubeke eceleni ngoba ngiyafisa nami ukudlulisa izwi lokufakazela lokukhulunywa abantwana bakhe behlambulukela izizukulwane ngezizukulwane zolimo lwemndeni yabo ngicela uShembe afihle umngane bami asuse kwamukwazi nokuqonda nokukhuluma angiphela khizi uShembe amen bakhonza abahle basezulwini lenkundla esibekwe kuyo uShembe idinga ingwevu nazo futhi ezaqwaqwada ngoba thina abafanyana abancane kunzima ukuthi singakhuluma le ndaba ngoba akuyona indaba yamanje indaba yasendulo mawulanisisa kahle lento ekhulunywa lo mntwana ophethayo manje uthi isizukulwane samashumi amabili lokhokhokazi obekhuluma uma kukhulunywa ngezizukulwane usuke kukhulunywa mina njengoba ngiguqile nje nginobaba omkhulu nginobaba nobaba omkhulu nokhokho lokho kuyizukulwane sokuqala kithi esinganene kwethuna ukhokho unoyise nomkhulu nokhokho izizukulwane sesibili awucabanga ukuthi lesisalukwazi njengoba kuthiwa sizizukulwane sika20 ukuthi umuntu okude angakanani nathi esinganene kwethuna ngicela uShembe angifihle ngifisa ukutshontsha emavesini nje alotsho uShembe lembhalo ayilobela uShembe abafana baka Jakobe ngesikhathi ehamba nabo babeyibhala base beyifaka la kule ncwadi esithi iBhayibheli babekhuluma izinto uNkulunkulu ezazibehlela phakathi kwabo behamba nomvelinqangi emandulo uShembe uqoqile konke wakufaka la emayifika endlini engemunwe thina ndlu empisholo indle ensundu uShembe wayeseqoqa konke wakufaka la bengicela kubashumayeli bakaBhombela bangilekelele kulombhalo uNkulunkulu awubhalile esihlabeleni sokuvuka uverse 14 nase sihlabeleleni sesabatha esihlabeleni sesabatha emthandazweni wesabatha ngithi mangaphazame ivesi la khona lithi khona masizazi indlela zomkhulula ngisazi sikuvesi bani uzo verse 33 ngiyacela ke uNkulunkulu wasebuhleni angiphe libelinye engizolethula
ngoba indaba ade ikhulunywa la ziyasabisa. Isihlabelelo samakhulu 22 amakhulu 227 227 ngicela ucaphuna nje evesini lesihlanu. Iminyaka eminingi bengihlezi wena kwafika ukukhanya alo mfula engageza akuzosuka isisi awangibe muhle ngiphele. Bantwana bahle base-Afrika sengathi lezi hlabelelo ebhalwa uNkulunkulu la sibothi sihlabelelo sibe sizetshisa ngoba uxoxa indaba uShembe maye ekhuluma ngalomthandazo uthi iminyaka eminingi abengihlezi emnyameni wangithanda wena awaba kwafika ukukhanya ufike kube khona futhi umthandazo. uShembe uthi ezinza lezi hlabelelo hayi ngoba uNkulunkulu wayibhale ngoba ethi abantu abacule, kodwa uthi mayelalela ngoba unendlebe ende ekwazi ukufika ekwazi ukungena amakhona onke ethuna eguduza indlela noma inyathuko yethuna labantu bakini. Ngoba uthi uShembe inkosi ilanga indlela ekhaya idlule ethuneni, uthi kodwa kukude ukuya ezulwini lomndeni ngoba ithuna lide linamagwincegwince namakhona. Kodwa uShembe uyakwazi ukubeka indlebe yakhe alalele yonke inhlokomo emenyezwayo ethuneni lakini, ayilalela abese ethola isililo esibubulwayo kububula izukulwane zama20 njengoba ekhuluma lo muntu. Njengoba kukhuluma lesalukwazi akusona sodwa isalukwazi esiyizukulwane sama20 egazini lakhe, baningi abanye abaficwe lesalukwazi esasenza imkhuba esibafice ethuneni mebhatshiwe bengadlulile. Ithi inkosi ilanga indlela ekhaya idlule ethuneni, kodwa khona abantu abahlala iminyaka amakhulu ezinkulungwane behlele ethuneni. Nina nibahlabela inkomo nithi benzela ihlangu, niyabakhuphula, nibenzela idwaba, niyabamukisa, nibenzela yonke into engamasiko. Nikhuluma umuntu ela emva kwendlu ethuna akadlulile ethuneni, akadluli ngisho khona lokuqala lomndeni, ngoba ngaphambili khona ovundle ethuneni. Nangu ukhokhokazi nangu kade ekhuluma futhi uthi bathi mntanami sabasendulo sasingabathakathi nabo umlaba bakhuluma ukuthi bahlukumeza uBhombela isitimela samampondo emandulo. Inzala yalobo bantu abahlukumeza uBhombela ingadlula ethuneni yeqe bona yezulwini lomndeni. Noma ngabe kuthiwa umfundisi, umvangeli, umshumayeli, umkhokheli, awukwazi ukudlula uyihlo owavimba owahlukumeza uBhombela umeqe ethuneni, ngoba indlela ekhaya idlule ethuneni lakini hayi la komunye umuzi. Uzohamba kanjani lo mgudu udlula ukhokho wakho evundla ithuna ethi mntanami ngimile ithuna lingivimbile ngona uNkulunkulu mina. Siyonqobelana khona lapha ethuneni lize ligcwale phama ithuna lize liphumele ngaphandle. Uyabona isitamkoko masiblockekile ngaphambili,
uthi uShembe masiblockekile isitamkoko ngaphambili afika ngqubuzeka amanzi namaphepha nendle ifike ngqubuzeke ihlehle izoshaya isivalo sesitamkoko siphumele ngaphandle bese kuphihlika kugcwala izwe lonke bese kuthiwa kuyanuka lapha kugcwele amangcoliso naphakathi kwemizi yobaba bethu naphakathi kwezindlu ezizakhele okhokho bethu sekunamaphunga aqhamuke ethuneni eyizukulwane ngeyizukulwane athi mhlaba ngibone asidlulanga ethuneni uthi uShembeke asoyilalela lezi ibhalo ayibhalile ngoba ezinye zazo azona amaculo kodwa indlebe kaShembe yalalela abantu belile ethuneni bebalisa kwaze kwagcina sekuyimvungu yabona nje mangaze sonke sicokozele sonke manje sikhale ngesilile esisodwa ngagcina sekuyiculo kugcine sekuyisihlabelelo khona isihlabelelo la esibhalwe uShembe sithi izono zami zandile zandile kunezinwele zekhanda lami angingethulwa ngubani alo mthwalo osindayo uthi uShembe kubuza imphefumulo yabazali bethu ukuthi lezono zabe zandile bawothulwa ubani ubhalile lapha kubafana bajawu ukuthi izono zabazali bethu zowele enganeni sonke njengoba sila asizele kuzobusa sithunyiwe ukuthi sizothukulula sizohlenga abazali bethu abangadlulanga ethuneni kwasekucelwa thina phezu kwabazali bethu abaganene kwasekuhliswa mina nawe ukuthi uze emhlabeni njengoba uze emhlabeni nje uzothwala imithwalo abawuzela ubuhle ingakhetha uShembe singafuni thina udumo lasemhlabeni singafuni ukutuswa thina sekuyingozi ke ngoba manje abantu bafuna ukutuswa manje bafuna ukufana noNkulunkulu omajiya sebefuna ukutuswa manje emhlabeni manje ngazange anyakaze nje abesebona ukuthi abantu abamthandi kanti munye umuntu otuswayo ngoba udumo lwakhe lihlezi phakade udumo lwakhe lincokazi unyazi ngoba mayenyakaza kusinda imphefumulo yabazali bethu mayelula ingalo yakhe kusinda abazali bethu ethuneni manje umajiya udumo uzolithathaphi umuntu akakhonzwa kuleli bandla ngisho ungambona esibonakalisweni ungamkhonzi lo muntu uNkulunkulu usuke emtshontshile nje ukuthi ngifuna ukuveza lo muntu omjwayele kodwa kusuke kuNkulunkulu owenza leyo nto mayibonga Nkosi akakhonza umuntu bakhonza abahle basezulwini bantwana baseAfrika akakhonza umuntu noma ngabe kuthi ugida kahle uhlabelela kahle wenza kahle ungamkhonza umuntu okhonzwayo ubongekile wakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu ukhonzelwa abazali bethu sikhonzela abazali bethu uNkosi bakhumbule bahamba bebathakatha abanye Nkosi babengona bathakathi banyundelwa kwathiwa bayathakatha lafikela abavimba ithuna lathi ithuna ungcolile wena kuthi uyathakatha ithi Nkosi yamaNazaretha khona abantu abafike bahlala emathuneni iminyaka amakhulu eyinkulungwane engazangone kodwa ngokuthi nje kwaba nomona emhlabeni base bemnyundela bathi ungumthakathi kanti ubenza kahle yena ubethi mayethi eyolima emasimini aguqa bizoyise emkhulu athi ngicela nisivikele njengoba siyolima emasimini ilimo esitshalayo inhlabathi ivume inkomo mayiphuma ziyokweluswa abantwana nivikele zingangene eziseleni iziphuka abantwana mabe ezikoleni sicela ukuthi mveli nqanga ubabheke nani bosi bani abizoyise emkhulu mina ngapha umfowethu mayenza lezo zinto mina ngithuka inhlamba yena abafana khiphani inkomo khiphani abomphumu kanina bahambe baye emadleleni bawudla ukudla umuntu bangumsindo emasimini la ekulinywa khona ukudla kwabazali bakhe uthuka inhlamba khona la wenza yonke imikhuba akukho okuvumayo abesethi mayibona umfowabo enza kahle abesethi wenza ngomuthi usumthukile umfowenu uthe umthakathi akasakudlula ethuneni uthi uShembe kadlula umuntu ongcolile ethuneni umuntu olenga inhlamba kadlula ethuneni uShembe ubevamisile ukukhuluma lapha ekhaya kodwa manje sekufakaza imphefumulo ukhona abantu abavuka bathi ngathi wesicala njengalento ekhulunywa lo mntwana umunina wakhe ngempela bemnyundela benomona bethi uyathakatha lo suka ubani lo cala ngoba akasawungena ezulwini lomndeni ngicela ungifundele mfowethu kungaba umshumayeli ngaba inhlalisuthi ngicela lesi esise mthandazweni okuvuka zonke uShembe uyibhalile emthandazweni okuvuka baba 14 phinda ungibhekela u33 ehlabeleni sesabatha
izinsika zendlu yakho masidumise uJehova. Uthi uJehova insika zendlu yakho mayidumise uJehova, oyihlo noyihlo omkhulu bakho mabadumise uJehova. Akushiwo istika lezi esibhala ukuthi dumisana uJehova osifaka einsikeni zendlu yakho. Kushiwo ithongo lakho wena nsizwa, wena ntombi yakuleli lizwe laseAfrika. Insika zendlu yakho mayidumise uJehova. Neminyango yendlu yakho mayidumise uJehova. Bakonyoko lumo wakho mabavume bathi inkosi njengoba sizogana lapha ekhaya sithi nathi inkosi uNkulunkulu lengane njengoba imemeza uNkulunkulu esimaziyo. Ungathi umemeza uNkulunkulu bathi oyihlo noyihlo omkhulu bakho kuyayiwa noNkulunkulu nezikhwama enezilwane. Kuyayiwa uNkulunkulu thina sabulala abanakwethu ngoba sifuna ukuhlala sodwa emendweni. Kuyayiwa uNkulunkulu sacupha umolokazana ukuthi bahushulelwe izizwe sithatha imbungu siyokwenza imikhumiso yenkomo nezintelezi. Kuyayiwa uNkulunkulu kanjalo. Kushidlozi lakini majiya nelakini simamane nethongo lakini. Insika zendlu yakho mayidumise uJehova, neminyango yendlu yakho mayidumise uJehova. Abavume ethuneni mawuthi ushembe unyazi lwezulu uNkulunkulu mayibonge inkosi. Bayeke ukuthi hayibo sizoya kanjani thina uNkulunkulu nezithixo. Ushembe uyabona ukuthi ngamunye abantwana baseAfrika akazeli ukuthi sodumisa yena ushembe. Ushembe uzela ukuthi silethe abazali bethu, hayi ukuthi soyikhuhla ngesifuba uNkulunkulu. Hayi mina ubaba ngize ngifike yena ngime ngena nominini phambi kwababa ujabuliswa yiloko. Abantu bakini bona labo bakuthuma emzini oyingcwele usukwalikhuluma udaba lwabo. Mawuthetha amacala abo uyawalazisa nje ngemumva. Awenzi ngenhliziyo ephelela, hayi sonikela nje. Ngizobanikela nje. Uyabona lento ayihlukile nokuthi ekhaya emgcekeni makuzokwenza umcimbi athi uyaniqoqa uyihlo. Athi abantu abama asigcine asolise umkhulu wenizibuko lokuthi wayengazange aze akhushulwe. Bese kuthi lo nemali athi hayi baba mina ngijahile sawubukela iparade bahlanganise ningitshele mase nihlangene bahlangane ngempela abesethi ha le mali engayiqoqa ngizoyikhipha mina inkomo. Lo mcimbi awuhlambulukile. Umuntu onyansayo ochizayo inhliziyo yakhe ayikho ningabomukela umuntu onjalo. Uma kuzokwenziwa into egcekeni kufanele inhliziyo okuhamba zona phambili zinabe nijule nikhathazeke kanti ukuba nikhiphe nako ngoba leyo nto enjalo bayibuka uyihlo noyihlo omkhulu bathi awu lengane le ingamani ihamba ishone nalento yakho. Nawe nje ingane yakho mayizokupha into ikunike ngesandla ibhekele ethi mina baba ngiyakupha ungayithatha. Nomuntu osebenza njalo usuke nokunikela ke. Hayi usiyongiphathela lapho mina ngisajahe emhlanganweni wekomiti. Kodwa lento ifuna wena isegazini lakho okhokho wakho basegazini lakho. Wena uqhakambisa ukuthi ujahe emhlanganweni wekomiti. Ngoba lapho uzofika ube usihlalo lapho bakukaka abantu. Awuyi nomndeni makuthiwa kuyonikela. Inhliziyo yakho ayikho. Hayi senofika nibike nje kubaba. Awukho inhliziyo kanti mhlambe lezi ihonga zakini ihlele egazini lakho zihamba nawe wena kodwa wena awukwenzi ngokunikela. Ingakho nalapha ekhaya emphefumulo kuyancengwa abantu ukuthi mayethu uNkulunkulu ucela usiphi isibusiso ukuthi bantu abami ngicela sihlanganise imphefumulo abazali beni kwakhiwe nayi ipalace. Kuthiwa kulabo abangenalutho abafana nami nabangahambi abahlale balinde kuze kuqedwe umsebenzi. uNkulunkulu uhlola inhliziyo zabantu abona ukuthi akanalutho lo mntwana kodwa uyathanda ukwenza lokho engimthuma kona. Ushemba akafuna umnikela, akafuna embuzi, akafuna enkomo, ufuna inhliziyo yakhe ephelele. Nabazali bakhe abafuna enkomo, abafuna embuzi. Abayingani kulo mfowenu othwele ngoba unako konke. Beza kuwena uvese uyihluphekela. Ingoba bayabona ukuthi inhliziyo yakho imnene, ihluphekile, izokwenza lokhu. uNkulunkulu ufuna inhliziyo ehluphekile. Mayibonge inkosi. Akafuni lenkulu lenhliziyo eqhoshile enakho konke ngoba lo muntu ukhonza lezi thixo zakhe. Lo hluphekile uyacongozela ukuthi inkosi yami sengathi ngalunga. Mayithi inkosi yami sengathi ngalunga ubiza uNkulunkulu phela. Mayibiza inkosi yakho ubiza unyazi. Mayibonge inkosi. Abantu bakini bafuna umuntu ofuna unyazi, ononyazi enhlizweni yakho. Bazomenzani lo onakho konke ngoba nabo babethwele abasayifuni lento izithixo bavimbile. Abasena ndaba nabo ayifuhlela kuyena wena ungaze ukhala uthi hawu kodwa umfowethu ucebile una yonke into abayingani ke abasayifuni bona bamfuhlela ngalento ngoba ayidlule ethuneni lemfuyo yabo ngoba kwakuyimfuyo yokuganga ayithola ngokuganga. Bantwana abahle basezulwini sithole kanzima nje kuyasinda nje kithi abazali bakho ungaze ukhale wena uthi bezelani kuwena. Uyabona ukuthi ogezi abekho nabo asithi isinambuzane esilapha kugezi manje ngoba kukhanya ilanga. Asika ake kuhlwe
uzoyibona inambuzane iphuza lapha ugesi ngoba uzobe usukhanya nathi ke njengoba ubona sithwele imithwalo esinda kangaka nje uthi uShembe sithwaliswa ukuthi sinokukhanya ngoba zabona uNkulunkulu mayibonga inkosi ngesikhathi uthi ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni uvuka zonke inambuzane zethongo lakini yilo nalo uthi awu nami ngiyakufuna lokukhanya okuphethwe lengane nami la kuza nezibozi kuza nezifebe nonondina nababulali namaqoki nabaxabanisi namabhinqa nabazenzisi ithixo zonke lezi ezibavimbile bangadlulele ezulwini lomndeni phela izulu lomndeni la khona unyazi izulu lokuqala lomndeni uwofunda lapha encwadini ngithi iziKronike zokuqala 17 verse 11 ngicela ungifundele baba emthandazweni wesabatha Tano wesabatha 36 ba 33 hlabelela Yeah. sifunde baba 33 isihlabelele masizazi indlela zomkhululi wethu masizazi indlela zomkhululi wethu ngiyabonga baba okhokho bethu abazazanga indlela zomkhululi wethu ingakho bengakwazi ukudumisa uJehova bengazona insika edumisa uJehova bengayona iminyango ukudumisa uJehova abakini zinsika lezo zakini abakomalume wakho iminyango ukudumisa uJehova ngoba umuzi wakhiwa ngoAdam noEva wakhiwa abakini nabakonyokolume bakho umuzi ingakho kuthiwa ngesintu umuntu mayengaganiyo insizwa ngisho ngakho imizi beyisiphihli yakhamalawo umuzi wakhiwa ukuthi insizwa ibe nesigcawu bese kuthiwa uvuka umuzi wasekuthini kusho umuntu engakawakhi indonga kodwa ngoba useganile sekuthiwa uvukile umuzi kaSibanibani useganiwe phela uSibanibani umuzi wakhiwa imindeni emibili imoya emibili abaka Adam noEva amen insika zendlu yakho mayidumisa uJehova bakini ngoyihlo abamthanda uNkulunkulu mawumemeza bathi inkosi yethu lengane nabakonyokolume basho njalo ungagijimi wena ubheke ulungisa abakomalu abakini kuphela ubashiya abakonyokolume ingane akekho umuntu ongenaso isandla sokuphosa nesandla sokhohlwa esandleni sokhohlwa abakonyokolume uhlangothi nje lasesandleni sokhohlwa uyinsizwa abakonyokolume kodwa uma umuntu wesifazane isandla sakomalume wakho isandla sokudla abakini isandla sika sesinxele kuyaphambana kumuntu wesimama kungani kuphambane nanga umfundisi wami ngiyathemba ukuthi iningi nomvangeli nabavangeli nabashumayeli akade bakhipha intombi zogana benibamba ngakuphi bashumayeli ingane zeni mani mazonika umyeni nibamba kusiphi isandla abekho nobaba sebekhipha intombi thina sikabi nayo inhlanhla njalo mawubamba intombi mawubamba inkosazana yakho ubamba isandla sokudla uyinikeza indoda eparadise ubamba siphi isandla ubaba uyise wentombi ubamba siphi isandla sengane yakhe mayeyoyifaka kumkhwenyana ubamba isandla sokunxele sakhe ingane yentombazane ekhaya isandla mayifake mayenzela umcimbi ekhaya ifaka isiphandle sandle sokunxele isakubo lesi sokudla esikamkhwenyana uyogana ngaso amen yawuza uzacila amen masizazi indlela zomkhululi wethu abazazanga indlela zomkhululi okhokho bethu baphambi kwendlela niziphi indlela zomkhululi wethu uyasho Shem nazi izandla zakho njena uJehova athi sebenza ngazo awusebenzi ngani ngazo bonke abavela phaya bawulahla igazi labo lokubiza esandleni sabo alikubiza esandleni sikaNkulunkulu wathi uNkulunkulu indoda iphuma yosebenza owesifazana aphuma yosebenza akasho ukuthi abahamba abantu bayoqotha imithi akasho ukuthi uShem abantu abaphuma bayothwala uze bacebe wathi uShembe nazi izandla zakho nje uJehova kuphezona awusebenzi ngani ngazo wathi uNkulunkulu abaphuma abantu baphendula inhlabathi abantu baphendule bakhanda bakukhandayo bahambe badayise bafuya abantu insimi insimu uShembe wabapha wasipha inhlabathi nemfuyo isiliva negolide lomuntu omphisholo lelo inhlabathi nemfuyo konke kuphuma enhlabathini nemfuyo wathi uShembe kusetshenzweke akashonga ukuthi uShembe umuntu akahlale phansi akhongozele akashonga uShembe umuntu akahlale phansi umuntu alinda abantu abakhwehlelayo ukuthi beze kuyena phela mawuthi uyisangoma uyinyanga noma kanjani fanele uhlale endlini ulinda abantu abazogula beze kuwe umthandazi wakho uthini ke uma uyisangoma nenyanga uthi inkosi abeze phela abantu usho ukuthi wena uthanda abantu baphile uma bephila abantu phela bazoza kanjani kuwena ukhona umuntu ongayinyangeni la isangoma ephila engahlushwa ubukhuphe
wakho umthandazo uthi Nkosi kodwa basezingane abantu bazoza kanjani abantu bephila ufaneleke uzokuqambeka ukuthi beze kuwe ngangibona lapha eBria ekseni mangemsebenzini khona indoda yayihlala lapha ngasemakethe ngasemathexini ngidlula lapha ngiya emsebenzini makwenzeka ngivuke early ngivuke eqala iyakhwifa la kuhamba khona abantu ijitshela izinto idwebe ngolunye usuku ngase ngihamba ngale kwayo yathi ubaleka ndoda ngathi ngizowela kanjani la kade uchithani la athi hayi phela nami ndoda ngiyayiphantela nami ndoda ngiyayiphantela ucela la khona abantu banqamla khona wakho umthandazo uthandaza ukuthi abantu mabewela la bathi ukunyakaza kancane umzimba wakhe lazobukhulu wethu namhlanje baboshiwe ethuneni benza imkhuba baze bahlasela ubhombela nje abamhlaseli ngoba bethanda omlaba nabanye akubona bodwa bakamlaba ababenza lokho mhlambe nabakithi nabakini bakwenza lokho ukuthi okwakini igqibekile okwakamlaba sekuzokavela obala sebeyayivuma izono zabo bayibeka kumthetheleli wezoni nabo abantwana sebekhona bazoyivuma namhlanje bazothethelelwa bakamlaba amen ngoba sebeyivumile ethuneni nabantwana ke sebezoyeka ukuba imhlwembe uma sekugezwe labo abantu abadlokodla umqalo wendlela esweni mayibonga Nkosi amen bayivumile phela bayibeka kumthetheleli uyabona umuntu wakini mayisevuka enhlabathini eshamacala akho usuke sekhathele sethi hayi sengikhathele manje senyavuma bathi abelungu ukusarenda useyibeka phansi izinto uyaconfessa manje basho njalo phela abafundileyo uyayivuma izono zakhe usuke ngasafunda usuke sefuna ingane nje enesibindi ezomyela kushembe iyoguqa kuye ushembe wayesakhela lenkundla wabeka ezweni lasemaqadini wathi abantu abamla kuyoba isicawo la nizohlambulukela abazali benu pho siyisolelani majiya le ndaba ngoba phela likho icala elithethwe ezulwini alikho icala elithethwe ethuneni icala elidalwe nganeno kwethuna emhlabeni ingakho ushembe ekubuse wakubeka emhlabeni imfula wakhe ukuthi akuzothetha amacala ushembe wenza into eyisimanga ingqayizivele emhlabeni waletha umfula wasezulwini waletha isicawu khona la isicawu lento kade ikhulunywa yilomne wethu ethi baye babona abantu mhlawumbe abanye baye bathi umshuthi umshumani majiya uphuza kakhulu amanzi uphuma njalo ayoshobe ngizwe ngayo koshobe ngizwe ngiyobheka labo abantu abahleli lapha ngaphandle ngoba ngezwe inkulumo ikhulunywa inkosazana ukuthi ithi inkosi amaNazaretha unyazi labo abantu abahlala ngaphandle abanye bahlala ngafanele ngisho nasebuhleni bahlala ngafanele athi umuntu hayi ngifuna ukuthamela ilanga noma kuyashisa ethempelini ahlalisa izinkumbi zezinkulungwane zezigidi zezizukulwane ngezizukulwane zabantu bakuba bahlalise nabantu engatibonile mawuhleli ngaphandle phela usuku unesibi esithize noma unecala elithize uhlalisa ihlwele zabantu bakini bengenacala uNkulunkulu uthi ngoba ngesikhathi kwenziwa inkonzo lapha eparadise ekhala emphefumulo ushembe usuke bageza mayibonga Nkosi amen kufanele abantu bangene ngaphakathi hlala ngoba ngempela uphambene nomthetho oyizimiso zikaNkulunkulu ungahlali kungekho lutho ngisuke ngiyofuna lokho ke ngaphandle uhlaleleni ngaphandle mntana enkosi omunye athi hayi bengihlalele nje ngibone kumnandi kugcwele ethempelini kunelanga hawu usabilanga labantu bakini abashiswa ilanga kusukela emandulo beqaqanjelwa amanxeba emkhonto eingozi namanxeba namhlanje bakuthuma ekhala emphefumulweni zobahlalisa ngaphandle kade babehleli ngaphandle kwezulu ushembe wabazwela wathi uzani abantu abanginimulise ngethemba uzani nomntwana wenu uzonohola badondolozele ngakho ubuzo bahlalisa ngaphandle ubukufanele ungene eparadise phela iparadise lenza yonke into emphefumulweni yabazali bethu amen lilapha abahamba begula lilamla ababamba bebukana ngeziqu zamehlo bakhumisana umlotha uthi thina sithi sithamela inkonzo ushemba bethetha amacala abo mayibonga Nkosi amen ingakho ke ngisuke ngiyokhona ngiyocela bona ukuthi cha bafowethu ofanele ungena kangena ongafanele ke akalinde aze angene selindile kunjengabantu abagqoka ama tracksuit abangena abantu abagqoka ama tracksuit la eparadise ekhala emphefumulo asibavumeli ngoba sibulala ubungcwele bukaShembe sibulala inkolo yasezulwini kuyichilo ngiyengibonga ngisho ebuhleni uthola indoda endala engangumfundisi ithi inkamfune ngetracksuit ekala umzimba wonke ahamba ayongena eparadise kuNkulunkulu ihlazo lini lelo kuthiwa ukuthuthuka kobuNazaretha awuyiqole tracksuit athi buyathuthuka ubuNazaretha
kanti igama elithi ukuthuthuka lichaza ukuthini bakhonza abahle basezulwini? Igama elithi ukuthuthuka lichaza ukuthi lento ecindezelwe ngoba sesikhululekile manje asiyiveze obala iyathuthukiswa. Mayibonga Nkosi. Hayi ukuthi uthatha into yasesihogweni le kade siphuma kuyona uyifake la eNazaretha bese uthuthukisa ubuNazaretha. Ukuthuthuka ukuveza into kade icindezele. Sesikhululekile manje unyazi lwezulu lisenze sanqoba izwe kuthiwa lihleli kumuntu omnyama nathi asikhululeke asiveze ubuNazaretha obucindezele sibuveze nezimiso nezinkambiso zalo ziqonde njengoba zinjalo singachibiyeli singafaki okuhle okuyizitayela ngoba leyo nto ayizange bakhulula okhokho bethu. Ukhona ongasukuma lathi thina sake sahlabelela uthene Sathane uyanyonyuba fihle phansi base kukhuluma umuntu lutho. Kodwa la ikhaya moka wathi izono zami zandile unezinwele zekhanda lami. Mayethandile uNkulunkulu uyabubula ukhokho wakho lapha onezona ezingangenwele zekhanda abubule egazini lakhe avele obala ayivuma ibeke kuyo umthetheleli. Amen. Kodwa ngeke asisukunyiswe ukuhlabelela lezi hlabelele iqanjo majiya. Yini pho manje sabulala ubungcwele? Sitshengisa uShembe ukuthi hayi lezi hlabelelo ayibhaliza u242 azike styleni. Thina sithanda lezi esisenza manje ezithi mase ihlabele bese yagunquza ngathi sifaka ibattery kanje. Ngiyaxolisa ukusho lokho kumnandi nami ngiyakwenza. Kodwa sikubheke uShembe uyazi ukuthi akaphikisi lutho uShembe. Mayebona uShembe ukuthi uyanijabulisa lento uyayithanda uvezana nilandele nani. Adle ngokuthi soficana ngale ngaphesheya kwethuna. Sibuze nafundiswa ubani. Yini singayithanda ethi, yini singayiqhakambisa ethi. Asikho isihlabelelo la eNazaretha esingamsinisa umuntu. Hayi asikho. Sike siye nethuna uvuka nathi. Susinele sijuluke sibe manzi. Sithi vuka nathi sokanye songa oke ngale mini yakho usiyavala lapho insizwa kithi uyintokazi yakwenu liyaphakama unyawo asikho isihlabelelo ngekwazi usinelwe eNkulunkulu mayibonga Nkosi. Amen. Yini sathanda lezi eziqalwe uYan van Riebeeck sibona ukuthi uShembe akekho styleni. Hayi bakhonza abahle basezulwini asingamphikisi uNkulunkulu umshosha phansi. Nina bakomlaba siyaxolisa sizwile ukuthi ngiqhuba inkomo nezimbuzi nilethe ekhaya emphefumulo. Lapha ekhaya emphefumulo uShembe umoya engcwele ukhona ngokwemfihlakalo ubonwa yilabo abadaliwe. Khona abantu abadaliwe bakwazi ukubona imfihlakalo. Akuthina sonke sikwazi ukubona imfihlakalo. Thina uShembe simbona ngoba sizafika phambi kwakhe nokujula kweinzulu zethu ukuthi ukhona unyazi lwezulu. Thina sinayo inkolelo ukuthi ukhona nali iladi lakhe uphakathi kwethu. Bakhona kodwa abakazi ukumbona ngesiqu sabo. Abadali ungafuni ukufana nabo awudalelwanga lokho wena. Mayibonga Nkosi. Ungayifuni into onganikezwanga yona. Abantu badalwa uNkulunkulu. Khona abantu abadalwa uNkulunkulu bathi behleli babe bebona into engabonwa ngamehlo. Musa ke wena uhambe uyoyifuna lento uhambe uyoyihlalela ezigodleni zomajiya uthi hayi ufuna ukulungiswa lo mfana unesiphiwo. Yini elungiswa yona? Seyofaka oqhamu nofezele namabululo. Kulento ayinezwe uNkulunkulu umvelinqange. Sifuna ukukhandwa manje yanyangwa. Phela igama elinyanga elithi nyanga lichaza umuntu okwazi ukukhanda into. Nabo kwazi kwathiwa inyanga zamakhambi nje ngoba bekhanda amakhambi iboza lalidalela ukuthi siliphuze lihahaze liqede umkhuhlane bona balifaka amafutha amaselesele sebelikhandile alifaka amafutha engwenya anikeze umuntu athi iboza le umuntu weboza le agula umuntu yini usekhanda ikhambi. Ingakho uShembe ethe mayifika sethi bantu abami ngabe nisawuphatha umuntu ngesandla senu. Kodwa ikhambi lalidala umvelinqange liphilisa izilwane liphilisa abantu. Wayesethi uShembe liyekeni ngoba wayesazi ukuthi imkhuba izokhula kakhulu ezinhlizweni zabantu. Abantu sebethatha manje ikhambi elihlambulukile balihlanza namafutha egazi lomuntu. Kuthatha umbungu wengane ubulawa kuthatha ulimi lomuntu. Khona insizwe kangikhuluma isimanga la insizwa kaMbeli ibe yiphoyisa ithi Mshumayeli lezi zinto okuyikhuluma ekhaya emphefumulo ngize ngithule ngithi hey lo muntu lento ayikhuluma uyayazi ukuthi mina ngangiyibona ngamehlo ngiyiphoyisa. Makunezindlama kwakubiza wona amaphoyisa. Lento ekuthiwa ama faction fight
ukulwa kwamaqembu. Uthi babebiza uthi mabeza babeqale bebuka ukuthi isalwa yini impi. Makubona ukuthi impi isalwa babema bahobe ngoba babengakwazi ukungena phakathi kwabantu mabelwa. Balinda ukuthi izithi hambe impi bese bengena ke. Uthi uyachaza umbeli uthi kwakuye kukhonje kuthi uyabona laqhuma lela impi yangaleni yangala izimpi zeyigodi. Uthi kumemeza abantu bathi ehlikelani ngezantsi khona lapho. Uthi bamfica umuntu efofowalile efokozini ugcongqwe ngemkhonto bamshaya bamdubula umuntu babona ukuthi babe nenkolelo ukuthi umuntu akaqedwa bese bemgcokoqa la insweni bamgcoqa ngemkhonto bafuna ukwenza isiqiniseko sokuthi iyaqhuma lento afe thalali. Uthi wamfica mhlawumbe umuntu sekuno 4 days usebolile usegcwele impethu uze uthi umbeli impethu ezidla umuntu ayifani nempethu ezidla isilwane ezidla umuntu zimnyama zinoboya. Okhokho bethu abadindilize impini zasemandulo banjani bona? Abekho eziswini zeimpethu. Ushembe nje bakhe ikhala emphefumulo simsolelana. Ngoba uzolandela abantu abangazange bangcwatshwa. Asithi isibongo esisindayo. Abantu kwakuyimkhuba yabo nje endulo ukuthi babephangana babulalana bashiye bedindilizile. Usho kanjani wena ukuthi mina ngizalelwe la eNazaretha mina okhokho bami abekho kuleyo nto? Ushembe ubhombela uze emhlabeni ngoba ebona abantu bebubula eziswini zelwane. Wayesehla ushembe wezemhlabeni wathi abantu abami sizolithetha emhlabeni ngoba nafe emhlabeni. Wayesememeza ushembe wathi esango selivuliwe ila livaliwe zibushwa uzani mazulu uzani bamemezo mama befica obaba behleli ngaphansi kwezihlahla bebukana nokhamba wathi hayi bona ngumsindisi sefikile isango selivula iphuthumani nobika ukona kokhokho bethu nezono zabo namacala abo nokufa kwabo amadoda wona bhiza lokho ebuka imbulunga la ambona uNkulunkulu abanenhlanhla njengamakhehla kamjado ambona uNkulunkulu amlandela azanqaba noma ngabe sikuthiwa sekhunyula imvunulo yawo anqaba athi thina silinde wasidalayo oda size somdumisa nemvunulo yethu anqaba amakhehla kamjado. Kodwa ngaphambi kwamakhehla kamjado babekhona abafele impini abangazange babuthwe. Asazi noma amakhehla kamjado abanayo inhlanhla yokuthi akhumbule noma agcina ukuthi inceku yenkosi hawu yenzima ngaphambi kwethu. Abanye phela lokho kubethu babesho njalo. Babethi awuqedile ushembe wayezela ukuzotshela bona ukuthi webantu abami njoba ngila ngithunywa amathambo uyihlo noyihlo omkhulubeni babubule iziswini zengulube babelu izimpi phela babephangana bambezungeze eAfrika kanje besale enkundleni benganakwa nezalukwazi zibulawe impisi zikhulelwe eziswini zabo sewomolokazana ifika impisi iqhobozele yonke into nengane eswini zikhulele iziswini zezilwane namhlanje ziyinkohlowane zeintombi ezazizintombi ezingazalwanga nezinsizwa zamaqhegu namhlanje zithi soke sibone hlala kahle obakhona ningilomuzi ngoba thina sadliwa izilwane emandulo kuliwa izimpi. Ushembe ukhanda ikhala emphefumulo ngoba efuna uzosiza ayosilandela impande isiqonga sesibongo laba bokuqala bendabuko yesibongo sakini nesakini mayibonga Nkosi. Amen. Pho manje ushembe simsolelani bakhonza abahle base-Afrika abantu abaze bamzwe kahle uNkulunkulu ukuthi ukwenzile lokho ilapho abantu abangembathuli ngomhlophe thina sineshwa lokumphikisa ushembe. Wafika la enyangeni edlule wamalapha ngaphansi kwalezi sihlahla wathi awukanti nisela shechitani majiya iphalesi siqediwe ezulwini. Amen. Iphalesi siqediwe ezulwini kade ngizomunye umntwana ethi kukhuluma ikhehla lathi elakubo hawusuka bathathu basa ephalesi. Njoba kwakhiwa umuzi nje ithi inkosi yamaNazaretha nalabo abangenawo amandla abahlanganise lezo inkomo abanazo bese bethenga ama-blocks kwakhiwe lo muzi. Ngesikhathi kwakhiwa lo muzi ushembe wakha amathuna namaliba namathambo okhokho bethu ney'ngane zakwethu uyazakha ethuneni mayibonga Nkosi. Abantu bakamlaba
asisho ukuthi ngeke imukeleke inkomo zabo kodwa hleze lezo inkomo zabo ayithatha uNkulunkulu abeseyilonda ngoba abakamlaba bageja umgodi mangithi bageja umgodi ngingazike noma ngaphambilini bake bafike bayikhuluma le ndaba makoniwe uShembe kiwa kuyena uqobo lwakhe uShembe mayibonga Nkosi amen kuyocelwa kuthiwa Nkosi sikonile nyazi lwezulu uyena phela uPombela amen sikonile Nkosi sakujijimeza sakusikaza ngezulu sizocela Nkosi zozendlala siyayibhuquza sidinda isililo sicela ukuzwa Nkosi ukuthi singabashwelezela ngani okhokho bethu yipi insipho yokugeza wena kule nhlamba esakusikaza ngayo Nkosi naleli zulu esakubhunyela ngalo ngoba lisavutha namanje phezulu kwaShembe bese kukhuluma yena uNkulunkulu athi abantu abamenzana ukuthi nokuthi nibalekela ukuthi ningabi labantu athi ngizokushanga igeze ngisho inkosi yesizwe uma uyonila uyisuqhuba imbuzi uyafika uzendlala uyibhuquze bese kuyena okhipha isigwebo nakuShembeke abantu bakamlaba kufanele nimukele kulona unyazi lwezulu Nkosi yamakhosi ekhala emphefumulo bafike nezimbuzi bathe bazoyimukela kodwa abakwazi bona ukuthetha icala likakhokho wethu owakusikaza ngezulu bathe Nkosi asoqala kuwe Nkosi ozosho ukuthi lithethwa kanjani icala maye likhiphile uShembe phela umsakho uhlezi phakade mayibonga Nkosi amen wazi inhliziyo zabantu wazi usizi labantu wazi ubuphofu babantu wazi usizi lwethu uShembe uyalazi ubuka inhliziyo zabantu nokuyinikela kwenu nizocela angeke anibulala uShembe kodwa uyobuka kuqala amandla khona ngoba phela manizalwa indoda enjalo nizowathatha apha amandla ngoba lo muntu akanazi isibusiso uyanizala nje phela isibusiso siphela sicela kuShembe ayikho into ezoba nayo inikezwe abantu bakini bengazange bayicele kuShembe amen hayi ngafanele uqala uthwaleke mawufuna into ezothola ezo eyisheshayo kodwa mawufuna into ehlambulukile uyinikeza abazali bakho bayiguqela kuShembe abazali bakho bazoya kanjani nezilwane kuShembe abazali bakho bazoya kanjani nezikhwama zokubulala phambi kwaShembe abazali bakho bazoya kanjani kuShembe unyazi lwezulu baba bamjijimeza ngezulu usho ukuthi bawuhlala nokufa bakulethe kuwe ngakho ke abantu bakamlaba siyabacebisa ukuthi kulungile zizothathwa inkomo zabo ziswe kuyena uShembe ntambama imbuzi kodwa bahambe baye eNkulunkulu sikusho lokho ngoba kwenzekile angisazi ukuthi sakabani leso sibongo esafika nazo sanikela kwafika umndeni wathi abantu abami inkomo zethu sesibayeni uShembe uyibekile nina kuthiwe ekhala emphefumulo hambani niye kuyena uNkulunkulu noguqa liphume kuyena izwi uNkulunkulu lokuthi kwenziwa kanjani niyogeza umfula phela lo mfula ozogeza abantu bakini amen ngani nini nidunge umfula phela na lo mfula phela kufanele uqala ucwebe unini nizowenza ukuthi ucwebe amen abakamlangeni yebo abakamlangeni nabo bathunyiwe bagcine sebekhululwa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu zane inkomo ekhala emphefumulo zabalwa inkomo lezi ezihamba ngamasondo hayi imbuzi omo sebeyile uNkulunkulu zabatshela ngeke silithethe thina icala emlangeni uNkulunkulu owazi ukuthi umthethelela kanjani umuntu mayibonga Nkosi amen ungenziswe komuntu othi uzokushanga ihlawule ufanele kiwe njalo kwenziwe njalo ke bantwana benkosi asisho ukuthi inkomo eniyifaka nizoyifaka ngoba lezo inkomo enizoyifaka ekuzogeza imindeni yenu le ukuhlawulela ukhokho wenu akekho wazila ekhala emphefumulo sazi ukuthi uhlawulwa kanjani icala lomuntu ohlukumeza uNkulunkulu fanele niye khona kodwa inkomo zeni ningayifaka vele ntambama nizokhupha nazo kuShembe uzoyithatha ayifake esibayeni alinde ukuthi kuqala kugezwe yena abese buya zogeza abantu bakamlaba mayibonga Nkosi amen mayibonga Nkosi kanjalo nakuwa ngisazi ukuthi uba ukhulume kanjalo naye lapha komama othi kukhona nababahlasela umqalo wendlela akiwa kuyena umqalo wendlela Nkosi ekhala emphefumulo bathe asizoyidlala kuwe kuqala ngaphambi ukuthi nize nizogeza umndeni wenu uzogezwa unyazi lona lo lahlukumezeka aqala kugezwa lona phela kuqala mayibonga Nkosi kuzwe lona ukuthi lona lithi lihlawulwa kanjani ligezwa kanjani mayibonga Nkosi bantwana abahle basezulwini kuthini esiqala ukufika phakathi komuzi ingikhalisile indaba leyo yomntwana othi unina wakhe kuthi uyathakatha simazi noma uyathakatha yini ngempela usho kanjani ukuthi woze ekhala emphefumulo ezazi uyathakatha ngoba lapha phela kuzofika kuvele obala angisho ukuthi ngiyamkhulumela kodwa abhlungu leyo nto uma ngempela engayenzi ntombi umthandazo wakho wodwa njengoba usufikile la
ekhala emphefumulo umluleko uma uthi ma kuthiwa ekhala emphefumula asikucela ukuthi noma ukhula lukhona la ugane khona ekhaya kithi kodwa ungakhohlwa ukohlangana nobhuti bakho uma bese khona oyise bakhe abatshela ukuthi abasukume nabo beze ekhala emphefumulo uzogezwa ithongo ngoba usuke nensila kubo yona lese imphendukele emendweni bese bembiza ngokuthi umthakathi wafika vele la ekhaya kunempi kubheke phezulu izinto mhlambe nakhona bakhona abathakathi bakini nabo sebenompela lapho bahlangana nabakubo bese bemnyundela uma bahlale kuyena bahlale kuyena nentshidi bese kuthiwa uyathakatha bakhokheli bami ningagcini ngokulungisa iko wenu hlehlani nani nolungisa emakhaya notshela obhuti nibanikeze nibagcwalisele le mali eninikwa la ekhaya bakhokhele kuthiwa imali yokudla nihlephule kuyona ninikeze ubhuti uma ingenalutho hamthenga imbuzi uhambe uyocela ushembe la ekhaya emphefumula uthi uma amandla ekhona hayi mayengekho amandla kufuneka izithukuthuku zakho uzosebenza noma usebenze kuwo wonke umuzi ongakini wena kwafika ukukhanya alo mfula engageza akuzosuka isise awangibe muhle ngiphele bantwana bahle base-Afrika sengathi lezi hlabelelo ebhalwa uNkulunkulu la sibothi sihlabelela sibe sizetshisa ngoba uxoxa indaba ushembe maye ekhuluma ngalomthandazo uthi iminyaka eminingi abengihlezi emnyameni wangithanda wena awaba kwafika ukukhanya ufike kube khona futhi umthandazo ushembe uthi ezinza lezi hlabelelo hayi ngoba uNkulunkulu wayibhale ngoba ethi abantu abacule kodwa uthi mayelalela ngoba unendlebe ende ekwazi ukufika ekwazi ukungena amakhona onke ethuna eguduza indlela noma inyathuko yethuna labantu bakini ngoba uthi ushembe inkosi ilanga indlela ekhaya idlule ethuneni uthi kodwa kukude ukuya ezulwini lomndeni ngoba ithuna lide linamagwingcegwingce namakhona kodwa ushembe uyakwazi ukubeka indlebe yakhe alalele yonke inhlokomo emenyezwayo ethuneni lakini ayilalela abesethola isililo esibubulwayo kububula izukulwane zamashumi amabili njengoba ekhuluma lo muntu njengoba kukhuluma lesalukwazi akusona sodwa isalukwazi esizukulwane samashumi amabili egazini lakhe baningi abanye abaficwe lesalukwazi esasenza imkhuba esibafice ethuneni mebhatshiwe bengadlulile ithi inkosi ilanga indlela ekhaya idlule ethuneni kodwa khona abantu abahlala iminyaka amakhulu ezinkulungwane behlele ethuneni nina nibahlabela inkomo nithi benzela ihlangu niyabakhuphula nibenzela idwaba niyabamukisa nibenzela yonke into engamasiko nikhuluma umuntu ela emva kwendlu ethuna akadlulile ethuneni akadluli ngisho khona lokuqala lomndeni ngoba ngaphambili khona ovundle ethuneni nangu ukhokhokazi nangu kade ekhuluma futhi ukuthi bathi mntanami sabasendulo sasingabathakathi nabo umlaba bakhuluma ukuthi bahlukumeza uBhombela isitimela samampondo emandulo inzala lo yalobo bantu abahlukumeza uBhombela ingadlula enethuneni yeqe bona
iyezulwini lomndeni noma ngabe kuthiwa umfundisi umvangeli umshumayeli umkhokheli awukwazi ukudlula uyihle owavimba owahlukumeza uBhombela umeqe ethuneni ngoba indlela ekhaya idlula ethuneni lakini hayi la komunye umuzi uzohamba kanjani lo mgudu udlula ukhokho wakho evundla ithuna ethi mntanami ngimile ithuna lingivimbile ngona uNkulunkulu mina siyonqobelana khona lapha ethuneni lize ligcwale phama ithuna lize liphumele ngaphandle uyabona isitamkoko masiblockekile ngaphambili khumbula izidlo awona abaza nazali Vampirenga Valendela Ejone Wakombo wakumbule nanga abo koko be wadlulile emhlabeni besebi agofana yofana mhlawe now you live
nawe zuluna mhla nawe mhlaba moya uphakami abantu solona awo emhla awona ama namabandla bayahlala bethu etomisa